لي فارياسيون بردو ثغوة تقبيلي ثلاثة جواب سموز قصيرة لكن داوية فلامينكو نتا كذا c'est le même. وكذا فلاش موزقف tu خدم il a une structure modulaire c'est des variations كل يوث il a la capacité de prendre n'importe quelle place t'as un ensemble de variations فيني كيعجبني زوليس كيف يتنتبه شوف مم تجمع وما داك تفهم مثلا درنا تفكر لي موتي دي فارياسيون qu'on appelle des médio-compas et des compas. Sur le vocal, c'est un compas entier, une phrase. كاث انت كاثا ثلاثي ذو تذكر c'est un médio-compas. C'est comme le rack. Tu as des médio-compas تقبيلي. تسمى قلت له في بغرافين يتغني تمغربي سيري تمي. Médio-compas. Voilà le deuxième compas. Version flamenco. Les compas nerveux. تقبلي ها وين تقبلي تو تموت تسير تريبولو هيك تموت وقتها وقيت قبيلي c'est la version flamenco c'est que c'est ça là ça me quitte ماشي تقبيلي فيك قرب الفلامينكو تقبيلي ماشي كذا قرب كيف قرب نت هذاك بيها موزك الثرى مشوق قريب يوليو ثلاث فلوس نيتر البيان تغني سليمان عزام تغني تفيد هكاك تغني تلاوي il est formé de deux phrases égales il a deux pôles il est bipolaire التصدي وقفه فلامينكو كثنك
تملك تستر قد الصوت القبيلي هذا هذا ميلودي واحد ثانيا Mais au début d'ailleurs, l'accompagnement c'est le la structure, les séquences harmoniques. Moi, je dirais que c'est de ça, c'est le waggy. Kif kif. Moi, je me le